sana mulethire na tuvaita na mbere kurumira mubango ya turinge Meru arere juma ya tariki 30 mweri ni jwa mbere mwaka ni jwa 2026 katulaithiri yara yarekire mangatheti rukiriro rwari na njirene cia kwandire na ngatheti ya The Daily Nation amantu ya yekirio rito kiri ngatheti ya The Daily Nation karatasine kambere ni nkona wari Chief Justice kana CJ David Maraga na kuria antu bawendi bubu ya kumba kwethira baimo watambaru kana baimo changira nikenda komba kwethira akiromba iti kia orais rirono roto komba kwethira tukirithoma karatasi ne kana page 6 karatasi ne ka karatasi ne gatatu kurina ruono ra makomando kana street children chokora barabara mbere kwethira bakithikwa ntuko ya igoro ruono ru tukamba kwethira twikirithoma karatasi ne gatatu karatasi ne katuna na katutano kurina ruono rwa munini rais Professor Kithure Kindiki anende kukwirikana kiringendo chiawe na tumirite 340 million kire private jets na choppers kokerekana kire mutemanyo ya siasa kana helicopters politicians flew into Pini Luo Festival at Rongo University in Migori on December 17 last year kokerekana kire helicoptera siasa but festival mwerekedo kwa kambira tunonge kidogo nituchokerete miaka itakatifu raya Igita ria kuria gutethekana ririkitie gukinya ario kaigwatira bikibiki na kogori gaka nini gakothu Tiger Captain Motorcycle nitukwendia bikibiki ithongi cia Tiger Captain na twina mondero jo mweru jo muthongi Captain Max 150/30 itinyunya mauta kenu nkaira gwitia kibari na kunoja kwina ma nituraburetere bikibiki inge ithongi muthemba juria jwa stima koga chanji itinyunya mauta na nitugwatanirite na watu credit sako baria ukumba kwithirwo kiria koguri kanini mantu jakabua kiria gikwendekana garanto mwe na ka deposit na kibande KRA pin Tiger Captain Motorcycle twendene ya mutindo kangangi o aja gaitia musigiti ringa namba eje nikendo karani na bautwe nikendo gatetheka ija ucionere into bikibiki niyo eu twina offer ne Tiger Captain Motorcycle endia ba bikibiki barabara nkuma kathetu ni Meru. sana mulithire na tubaita na mbere kurumira mubango ya turinge mena tuita na mbere kiri yara yari kiri mangatheti mutonge kana munini orais Professor Kithure Kindiki kuririkana kiringendo chiawe chia ndege kiri choppers na chartered and commercial planes na tumirite becha milioni 338.8 kiringendo chiawe chia ndege kukerekana kire duo festival era yari Rongo University na ntere chia Migori mweri wa December tariki 17 but politicians
kire helicopters yake batumire chiringi 409 million. Nuni runira tugomba kwithira tukirithoma karatasi-ini katuna na katutano. Karatasi-ini katwili kuri na ruono rukonie kithomo chiari babaingi kana antu babaingi batianiri na grading kana batiwiri twinning grading ya mutaratara ya kithomo ya CMBA. Runi ruono tugomba kwithira tukirithoma na njira nkinyaniru karatasi-ini katwili. Karatasi-ini katwili kuri na ruono rwa kithomo almost half ya antu ya Kenya batianiri kana batiwiri twinning grading system ya kithomo kia CMBA. Bone kuringana na utuntuiria bra bwithitwe ni Infotrack kana riboti ira yarekererwo ni Infotrack ntuku yegoro ironania 45% ya bara maumite kwithira bakiugua biuria ni bonanitie batianiri ni grading system and grading system ya CBA that 8% kana isunsikia that 80% ni bonanitie baniri kana bawiritwe ni grading system ya CBA. Baba ingi kana anto baba ingi ni bakuonania batikuelewa kana by confuse muno grading system ya CMBA batikuelewa mwanya you are exceeding expectations, meeting expectations, approaching expectation kana below expectation. Na bundi bo kuri karatasi-ini katwili kiri mantu ya kithomo muleithiria wa Meru TV. Karatasi-ini katwili nkoloki kiri mantu ya konie kithomo. Speaker wa mbunge nene urani Moses Wetangula nende naritite watho na kuria abunge ukumba kwithira bakibwithia mawatho ya kutiira kithomo nikikwa kia utheri aranende akwenda basari cionthe ciombe kwithira ikithirwa kana cikia collapse nikenda betu cionthe cikeyamwo kana cie single fund nikenda kutiira ana bonthe ni bakwananua kithomo kana nikenda kutiira kithomo nikikwa kia utheri. Runi ruono ruri karatasi-ini katwili muleithiria wa Meru TV. Karatasi-ini katuthatu kuri na ruono rwa chokora kana street children bara barombere kwithira bakithikwa ntuku ya igoro. One by one 9 coffins were lowered kana naba makomando barari kenda na barathikirwe kiri Lang'ata cemetery ntuku ya igoro. Baririkana bakwire na ntu bwa mpio kana kinya kuria boya. Ntuku ya igoro nkoloki the bodies had been kana mwandiki wa ngatheti akaua miri yo iraritirwe Nairobi funeral home na gukirekana antu babaingi mucijo Nairobi ni bariari ora chokora kana na barani street children barombere kwithira ikwa gukirekana umwe kaichulirie kana kaombere kwithira akirita moyo. Kuna batandatu barabari mochari bado beterete miri yo yeterete kubwithirwa post-mortem. Karatasi-ini kaka tuna na katutano ni ruono rukonie munini wa rais Profesa Kithure Kindiki. Ada kuthomera karatasi-ini kambere Kindiki na atumirite 338 million kiri private jet na choppers kiri financial year ya 2025-2026 kana kiri financial year 2026 ira yetete kuthira mweri wa June.
bundi bukuri karatasi kakatuna na katutano twita na mpoi karatasi katutandatu nirono rukonie wari Chief Justice David Maraga nombete kwithira kyuria antu bawendi boboya kuchumiria na kumutethia nikenda akomba kwithira kiona mbecha cia kuromba itikia urais mwakene jwa ngiri yeli mirongo ili na mwanja mwandike wa ngatheti akauga kiri abunge bara baombere kwithira bakiwa kura kiri ithurano bia mwaka ngiri yeli mirongo ili na yeli kana abunge bara bari mbunge kaitene ka omubunge kana kuringana na usunkuni bara bwethetwe omubunge na atumirite 30 million 30 million likana mlethiri wa Meru TV nikirisio mbunge ake about ndiguro yonde na nikyo nende kitumite David Maraga ombira na kuria antu bamwe ndi boboya kumutetheria nikenda komba kwithira akiona mbecha cia kuromba iti kia mutongeri wa ndiguro kiri ithurano bia mwaka ngiri ili mirongo ili na mwanja karatasi nikato tunana niruono rukonie ndiguru ya 80 ndiguru ya United States ni karite bunene ndiguru ya Kenya nontu bwa ukiriria ndiguru ya 80 kana kutiera ndiguru ya 80 iri na thiri ikilikana muletheria ndiguru ya Kenya kana mabitha baborithi kuma ndiguru ya Kenya baba ingine bombete mbethirite baitumwa ndiguru ya 80 nikenda kutiera ndiguru iri na thiri. US Deputy Secretary wa state wa United States urani Christopher Ladau awete ukethira ndiguru ya Kenya kutonyera thirikari ya ndiguru ya 80 no kaikithirwa ni criminals kana ni ikundi bibia criminals kwerekana ukethira tu utethio bura ndiguru ya Kenya yayanire kiri ndiguru ya 80 no ka thirikari iu ya 80 no kaikithirwa ni ikundi bibia criminals. Kere karatasi ne kakenda nkona still kuri na mantu ya kithomo kukerekana onto akenya baba kana onto ndikimbithe baba ingi kuma au ndiguru ya Kenya onto batina ngoni ni kwethira batina requirement ili kuendekana nikenda bakomba kwethira bakiewa ngui Technical Vocational Education and Training TVET Principal Secretary Esther Dara Moria and Higher Education Counterpart Dr. Beatrice Yagola called on tertiary institutions to align their training to market demands and international best practice. Atangoria baba kithomo niboitie ashukuru cha ubundi no tia kutiera nibakoya na mauritani ijara ya tumakana yara ya tiera dukimbithi niba kuona ngui kana niba kwamba kuchandika ngui bobongwa yario yari irari twentuku yegoro kire 18th edition ya Aya Education Fair and Skills Expo irari irera bwithitwe ni Nation Media Group bundi bwa kuri karatasi neka kenda mulaithiria wa Meru TV karatasi neka 10 kuri na ruono rukonie mutongeri wa ndiguru Rais William Ruto nauritie akenya kuitikia mibango yawe kana ya empowerment anauwete mibango irairi nayo ya ndiguru kiri ndiguru ya Kenya tiskam na kou akenya ni batere kwithira baitikania na mibango yawe yet Kenyans to listen to not to listen to propaganda saying their aim is to prevent them from benefiting from his administration. Rais William Ruto auritia Kenya bakathikiria propaganda aruite propaganda yu nichotira batie kugunika kumania na utongoria bwawe
Arawite anto baba inge bakawa mubango jonyota ni scam aranende uretie ndukembethe kutiera niba kwiguna ukilokera mubango jonyota mubango jira ni jotiera ndukembethe pare ni bakwambĩrĩria biashara. Rais William Ruto ararĩti ya Gusii Stadium county ne ya Kisii na ararĩria yau tuko ya igoro kiri weyani bwa mbeca cia nyota ira nichotiera ndukimbithi kuma Kisii, Nyamira na county ya Migori niba kwambĩrĩria biashara. Kukerekana a total of 8,820 entrepreneurs drawn from the 3 counties will benefit from initial 220.5 million. Kukerekana andukimbithi ngiri nyanya na mana yana ya mirongo ili bakaguneka kumania na mbeca ira ni 220.5 million. Kuloki Rais William Ruto noritie andukimbithi ba kutiera nibo tumira becha iboya na kuitethia. Kulokio karatasi neka ka 10 abunge nibonanitie batianiri ni utumiri buthu kubwa shares ya Safaricom. Members of National Assembly yesterday questioned Treasury Principal Secretary Chris Kipto about the government rush to sell its shares in Safaricom to Vodacom. Abunge tuko yegoro ni rombere kuria Treasury Principal Secretary Chris Kipto ukonie government kana thirikari kumachokera kuendeshia tisio cha Safaricom kiri Vodacom na kutena mutaratara kana legal framework ya kutiera ya mutaratara yo ananende abunge baba kuwa wakoza kutirna framework ya for the infrastructure fund kana ya shares the proceeds from the sale would be deposited kana becha iuch kwamba kuthira sikia deposited kire consolidated fund na chikomba kuthira chio tumeka. The National Treasury is seeking to sell 6 million shares to South African telecommunications firm at shillings 34 per share. National Treasury nende ni kwenda kuendea shares milioni 6 kiri South African telecommunication firm shilingi 34 per share. Undi bukure katasineka ka 10 mulethiri wa Meru TV wenda kuchonera yau kana wenda kwithomera yau na yangia maingi mbakwithira ukiwatira ngatheti ya The Daily Nation kado kunyira akinka cha mwanya na ntuba kwithira watanirite na uni kiri mangatheti ethira urena kaita kakeya nyuma ya kaita katekuraya ni nchokerete na mweni ontuko bitawatiri babu.